wirikiro bwakwa nwithirite wina ntuku njega ningukugwata ugeni kirenteto chietu cheru themwe na rua iri tariki 27 mweri ni jwetantatũ mwaka ni jwa 2023 amwe na nteto iria nkureterete ni Ntumurume umwe kuragirwa mundene jwawe Karerene onde umwe warithi baria boragirwe ni maitha athiki na arua. Mubunge Dan Kele kuria arimi na biashara bamira kwambararia watho bobweru bwa ugoti bwa mira. Ayubundi gwitetera kumane na nteto ati Kare-ini sibitari ya Jekim kumetheria. Na chonkunchano myankene ya Meru na Tharaka kwethirwa chikiaririrwa. Mwonanireto mathithio ntuku ya narua ni Purity Richard na ningetwa Maureen Kinya na nteto chetu chiriambiriria thaiji. Ntumurume wa miaka 60 noragiri mundene jwawe jwamira nturene ya Karerene antubetwe Kiongo Egembe North. Akari baritaririria baraigirwe mbuo tukubwa gukira narua na nderia gukere bethiria mwiri jwa mukuru ujo jura jwithiritwe jukionania kinyangurario chia ibanga. Akari nkurukine bethiritwe bagitaririria muthuro jwao bakiuga ikarikariri rithiritwe rigikarika akue muno na kambe ya borithi bakimeneria mabisa baba baukaria ni kuremwa kurita ngugi yao uria kubatere. Dennis Mugendi arina riboti eje ya kwithirwe kiritu ya nkoro. Uteu karia gicione kia ubunge kia Egembe North ni ikarikaringi ria uragani nturene ya Karerene nteresia antubetwe ya Kiongo aria mukuru wa miaka 60 wa gwitwa Musa Oraitwe ni amba ndiria arakaritie mundajo wawe jwamira utuku Oni ngwetete Rwanda ende jondoria amundoria are ku na ndero ndo kana ka ba tu turebe mbo tuko muntu ne bo ndo ate are ku ebo ndo muntu ate ya ndawa ndazo kinto ndawa ambe na memozie mbete kone kedige te ko mama to ndego kinyara ndawa akambongele mbete nkwethera muntu wo mere ndata muzio vera kako ndeba komenya Musa ni mutanosi yoro kwite thai na kwirintoni bia wakareti otuko orwaniamba na akua mita 50 kuma kituo kia Boris kia EP kila kitu na kariyeria ya Karerene. Kwani nkuromba thirikari komunise kabisa nkiromba bayuki atua ikugike Musa ndaramba kia mwisho meo ntu bakuthira muno kinya muthakonge watura kwita ntubetwa no oro wakiguo kariyo ntu aki ari ngwene siawe kwani nkuromba thirikari iwike musiki kia mwisho ntukwengera isi na atwirira tutumira munene wa Boris na ukendo asugu alia manto ya usalama ya dukenene ya Egembe North na nejire lakini amwe na kuya kwa woti into birate duka no nto siro muntu akuonge no ngina la kwiteso kuromba ukyakwithwa ukyakwithwa salama kama duke kan digale kaya munene usalama tafadhali batwire to no tukethia nkuromba mutongeri wetu sinjei ura tuthurite kenda atuogaria nkimuramba bunki mwelenka kabisa na tolio karibu buthugite area yetu ya Egembe North muno antubetwe yetu na twolelirio na agakira na genda muno twandanya ya kutura pole antu baragwa ne yembere antu bagwa atwikiro salambu kwana ni ondiria bagutaliria makarika jangi kithumba ja wagagia bokaria antu kuinka ikurukite gataria nini ninja ya bamuthaka umwithikeni uria arorairwo ni antu bakumenyekana ruanto murume ungi ngucia we nkobia na tochi sionekana mundene jomira iria arakaritie sirina thariki na mwankana ndi mwiri yutironekana ntumurume akumenyekana tapita na gututira uturo bwawe sibitari ya Meru Rifaro nyuma ya kwithukirwa na jangi ja maingi wagagia bakwira minister ukaria Kithure Kindiki mubunge Julius Teitumu bote bwakaguta konja atinjei ibatwegire inya na thirikari yetu na OCS na kinya OCBD na DC ibekire inya tukathira no twendegeza nture na ntubelere
ibakuite na to atura kurunge nora oroi ni bakuona kantu bakuoro bothe yute no urete no uretu akaura no te mangi ende mnyani ututeno linzi tuitwa wolinzi nginya mutono jua tonekana inyotha ia toneka ituribote teknya ko dirigari no tete security to no ya kakambe hotel leo no mwa nyumba siokiwe ibeye kuria na kabo manto dirigari to kolomba simira watu sulike watu dirigari mbea ati dirigari kaboyanire. Dennis Mugendi, Weru TV, ntore ne akarere ne wandi ni antubetwe ya Kiongo Igembe North County ya Meru. Mubunge wa Igembe Central Dan Kele noreti arimi na biashara bamira kwambararia na kwathikira watho bubweru bwa ugoti bwa mira kiuga ko ni kuonania thirikari ni kugwata mbaru kimera giki Kele nongerete chiringi 3 ni nkai muno na nto batibati gutetera untu bubu ugoti bubu bukambiriria kugitwa kuma tariki mweri twitete. Boniface Mwongera na aranerete na mutongeria ojo na tutumira ripoti iji. Na ikwete biashara wa mira para bathugurana ya kana wikemira nthigurune ciome kwa ombere jo mweri jo twitite bakethro bere thirikari Kenya ugoti wa ciringi 3 kilo mwe mira ara bara baretaja nthigurune Kenya no bakethro begitwa ciringi 3 o kilo kulingana ntomwa irekirikiri gazeti mwanya cia nthigurune irwangirwa afa rekirira mbatene na mwatho jamira ritikagitene ka Minister Peter Munya na jamira witithongoge kagitene ka Minister Mithikali Nturi korerwa riria mathojo tubo kuthugurania ninya kuthuguria jaumirire mbere buru ikwari shilingi 30 kilo ndemira cikithiro cigitwa ende gituma na wikithira goku ikwithiro kikanwa mwaka Minister Mithikali Nturi thiro kinika ciakinyira shilingi 3 kilo amnaku ntomoje kumira ntukwena arua na kinyara kirende gikinge bomba bakonekana berera meka kilomitando ekemwinge na kwa thirikari ikwambire kwinyiria biashara na rimomira na nande na kumania kunungu na koko kwinge kigo ya kuboleria kumakiri mulimi na mubiashara na mbemo kumorotero gembe katikati mubunge Dan Kere gya Karojo levi ekulishwa ete kulishwa mira export mira export ni kulishwa ete tome levi ete takwambira kulishwa ataka yeko rwari ni regulation irathitha chua nisi tekinya mbunge na twasiria tifai na tukona ni kubwa ko ni kachite kwa implemented kuma tariki mweri omwanja tasite wikora kuma thai na thirikari ya Kenya Kwanza irekire nikashiekiri in fact shiekiri ndito muno nikere yeye isatambura ngo ciarewa average le mana 5 na ngiri average yetu no mana 5 na ngiri kuke mana 5 nyogore shiringi 3 I don't think that's the government is demanding much. Mubunge Kili alenderia akwakinya thine na kanda ukarabakiwa mira indawa ya kulevya ibadhiraniti ayo na kona nde biashara wa mira kugito shiringi 3 shogoti injire mwe ekone thirikari kuna ngwataniro na itwa timu netekinya na CEO na chairman na kanda riba Bomas na watu ila watigera mira kilisi mandawa kulevya lingi na itu kwenda kwa na kindegino itu aliti no tayari nokara very busy na manto yando ichi kucha cha usalama on the issues of psychotropic kila shekero ki international laws kwa tu kamera kwa psychotropic substances kuto aliti no na tayari kuliteu kenda kuto kamera is a very clean item to meleta mbunge kibudura ratification kuto kane kamera yetu ki safe na ki salama kuma biashara je mbere gushokera bubu ganthiguru ne Somalia mantu je dirito je marira nkanya munyinko je diro kikanwa iringone benyambene nke report ranto Shoro TV kumaje karone bya bunge kenyina ngine kirene ke mushujo Nairobi mbita Boniface Mwongera. Spika wa Meru Ayubundi na umirete guitetera nyuma ya nto kuga karirwe ne sibitari ya Jekim na nikyo yatumire achumiria kubatetera nyuma ya CS wogima kwatha kuingwa kwa sibitari eu ikiringithanwa na gisanga sake NHIF noretie bareba kumwandira bobogo chumiria werone na kwathira nembiethirwa arei ni untwe atetaira kawa majani mira na mantu jangi kathumba kagitene ukaunoretie nkiama ya gutegera Sara neo SRC kuthikira kiriro kia MCs kenda bachokera ikaro byao. Muturumuruki nori na ripoti iji.
Speaker mbunge ya Miru Ayubu Bundi na inashimiritie na kithwa gitetere MCA ni tuare ora kwenda kuthaba kiongera mushara untubra ku MCA ni bakuri wa mbeca nini kitumi thirikari biri kubatekera ritora mwanya na kuthwa kibongera mbeca kire antu betu mbera ati kamuchara kare MCA bakuri okangiria ite 6 kanini mono na mbere antu betu bwega nontu bwa kuono parabonete kamuchara kare kidogo bugi atiri na baba PMCA bena mbechire bakurewa bare we nyinge twina cio nontu ciumbo gukinyira riria wina gauntu kamurokera agutethia kuromba SRC nontu SRC by ntuko mugwanja ithira ikethero gita report yao impie kongera mbera tafadhali tagereni eshimwa betu bongerwe kamuchara bachokire sitting allowance yao ire itirwe nikenda nyapo bomba kwithirwa bena gantu kagutethia Mnabubu awitegia siasa barabonde bathuri MC no wenka ati kugweterera kigena nyakiriku kituminandia kwenda kagita karia mbunge nene kanya seneti ikethro ekiunda kigena kiege mbunge omwekuru mbunge wa seneta kinye MC nyawe atigara rithora mwanya na kithwa kio kigena kio One Fund na no tuga nayo nyamweshimu ore othuri MCA ore MP na CDF inya MCA na batu create One Fund niyo tukwira thirikari no ntunande ibu create fund ya the women lab no bu create fund ya senator kwena fund ya MP na ngavana na kitiewe na president na kitiewe mtura we ikura urora tigo tigintu na kyo kiriomba kwiria antu directly na kanywa kawa wankari na kirithikika MCA kwa thirikari anko miromba itegatejanirie MCA na ankira antu betu ati mbechire tukwarie che One Fund imbechire chiumbo kinya mashinani na ichiga kinya mashinani kabisa nontu mtorore ndiko no komba kuthikira thina cia mwananchi wonde na bomba gwitania then ni MCA na ketha no ri ndiguru then abachukire to at least fund yewe nyekethwa 30% ya bechiri ku ya county at least gakisha iweta in that particular given one. Mnabubu Speaker Ayubu Bundi edrito mustari gambere kutera sipitari jekim kitumunya ugite nandi kinyamukari gitewe NHIF na rombere kwithira umankuruki na kugwa sipitari je kotima etie najo rakire nandi awita kethwa gitetera mumiru na intibe mumiru around akona bikinyirwa ntukwena aru ankwenda kuibwega thirikari yetu ukrokira through chairman wa NHIF engineer Macharia gorona aresere auga ora tougaga antu bare imbicha baringirwe na imbicha itaro NHIF patient wa tatritwa NHIF ko ankwenda guchokia nkatho kiri engineer mbuga ndi barabauga o Ayubu ampatiwa pesa ndia support hospitali na mbori atri yambara mantu ang'ombe nkiwa mbe gwere iguru nwitho anengerete mbesa yambara mantu yakawa nwitho anengerete mbesa yambara mantu ambuka nwitho anengerete mbesa yambara mantu amakandamia nwitho anengerete mbesa yambara mantu amira nwitho anengerete mbesa ko wambere antu betu bamiru bere atri unyo uteko nkaro kira kiona mwano mumeru kimera kya mwano mumeru buge mwano mumeru ne kuringithwa na iringithwa na njira irete arari demutongeria eunio ngwempei ya gukaria wananchi nkiripotera Uru TV betamudori murioki Ntuko inkai nyuma ya ntobaere kuragwa n'injogu ntere chatigania East atongeria na ndene bachumirete kumeneria rwangirwa nyomo cha kithaka ne KWS ne kiria bakuga ni batezanirete ngugi yao na ndene bakuromba mubunge wao newe mpuru abure kuthingatere karikarere ni untu batera igwa mugambo jwawe kana kinya kumuona etete kuriungira njaire iringikite nitutangikiti ku muno kinya ng'ambe itikona uturira nontu mwanka thai ng'ambe kairenja na ndu itumite ng'ambe irianja na tintu kwimwe kinyamara kiki akaita kya kuthanguhi nyumo cia kithaka tiania nju na riti tia kurubaile batete uturo bwo burikiro gichokiriritwa bubutho ni atongoria bamwe ntere oyu ukya kwithira kuungia batiukua te muntu injou niyo ibatiukua next antu ba KWS benda kuata bara bakaura njou ibeba ngwate ndo ambere nuntu ni antu bamuthara ndo amirite na utiro twaitikiria njou ciura antu betu njou ira tukona ku inyoke ya kwithira imebwe yoba yere ya nuntu batu yaga tware muibira bire ya njou tweta kuria kirira kya bire ya njou na tunataka KWS ijue sisi ndovu wenye tutapata hapa kabla ya watu wengine wetu
tutaziua kwanza. Narori mwathikirira wa kisiasa wa gavana wa Meru Faith Kawira Mwangaza Lawrence Motweri aukirite na urito muno mubunge Otianisti Mpuru wa Buri uria mwankatha ikuringa nawe atenda kuthia takinyanu ni kubibya ntubao baile buru byomaniria njo kiumia kithiru obwo ngona njo chikithakene kaongwao njo kaitora kurara kuo Jumamosi utuko Jumana Jumamosi antu bararire kuinga njo kwake rukire bakinga njo kankwenda kwira Mpuru eruari tuteami itokomea security antu ni a national government na national government tianisti iwe Mpuru ntwaburi lakini ngwere yakuremere wowe no arukire antu wowe no aitere wichitha thaiende antu bakinyangiro injo baile bakua tutekomea kitha bakororewa tutekomea kithira miunderere iye kororiwa otiro to igwinyo kiwa waike muswanda lakini oina no antu batiania Mpuru waike muswanda yoiko na kichongo atemenya aike musanda yoiko parliamenti na arume bakiara kakiraki no ngake ana iberi na otianie ani ontubobo njo kuthangikia mwingi na uti kubiti na thiati buruka bwete bwakamenyeria ntere mwanya munotianie mwario yo ngavana na etemukana yo antugo 14 kire mubunge yo Mpuru wa Buri biwa kuthiati kubibya kurububa ile batari amaiche kirithirikari ya cionthe ibati Mburu mbere bayokia matalia njarene oni Mpuru wangu enderu ari kunekera maximum 14 days araika thirira utatwira buroba ngete anjo githakene utatwira buroba ngete na kambira kabeabe akire manto awikira askari utatwira buroba ngete amiunda mutharere gete witana na githaka no wilele 14 days chathira parabonde bareri miunda yo injo parabonde miunda yo ithukite paraborai injo ngagisha nkubaita tubwithe maandamano ya amani bareta ko kumutie no to ingwe kumporo a national government muswanda yo ikia security inara na wito kimenya county tena wasiri wa security county na wasiri babange bonze lakini ite wasiri wa security kumaanisha wasiri o security no mwe Kenya yonze na iwe Mpuru responsible umureta ground kuluki na no Mpuru akuremwa ibo na inkwenda umikirwa keo omba kwetha nyate ka kuremwa kwa ubaya kwamba kwethira ikwaria ko umurema wekira mantu kana ke birikira yire yakeo ikyo kya mwangarataniriye so inkwenda kwira Mpuru no ntono aremerwe thina gagarande na akoro banjuriye nchake muthara gagarande na atongoria ba muthara na tiane yonze tweta tugarende angavana Kawira atutharime tweta twatwire ntaira thinereire muthara no twitugona Mpuru na rekite kuremwa kiripotera Weru TV mbita wa Kelvin Kimathi Eta mbere na kurumira nteto chetu nchokerete nyuma ya kagita gati kuraja na nteto nkuruki Lisha Milk ni iria rietu kuma aja Meru rithondeketwo ni ataramu bakuma gwetu Meru Highlands Dairy. Iria rietu ria Lisha ni riri thongi na no urinyo kugita nyonta kurugira njeku chai bugakenera buri amwe na muno riri na rigu enjaga mwirine. Iria riri Lisha ni iria ria gukara ntuku 90 na kuo guti kumaka kinya wagura riringi na ndiruga chai na iria ria Lisha Milk igo mwanya. Gura iria ria Lisha riri na nkuma ndukene riri akwi nagwe wholesale kana retail supermarket mwanya na magurija gukenia mukojo waku. Lisha Milk, chaguo letu, afya yetu. Yetu sako irina nkuma enjaga kiri aritani aritingo gibonzo bathirikari na kinya kambuni turi na MOU nabo egutigira bakugarura utoro bwaku gukurukira super mapato loan. Kuma enjaga ni ati utitwa garanta, utitwa shares na no uri runduru na miaka 8 na interest ya 1% reducing balance. Kuona utungata bwa super mapato loan kana bunge turiongira branch yetu irere akwi nagwe kana waranire natu gukurukira namba yetu ya thimu 0711038000 kana info@yetusako.co.ke kana www.yetusako.co.ke. Yetu Sako, your success, our pride.
Sherehekea nasi mwezi huu. Channel bomba, sinema na vipindi vya kusisimua, burudani kamili kwa familia nzima. That's why I love this stuff. Sherehekea nasi upate nafasi ya kushinda zawadi kila wiki kuanzia 55-inch TVs, fridge na pikipiki. Treat familia na ununue StarTimes decoder madukani kwetu na kwa wauzaji wetu nchi nzima. Lipia subscription yako upate nafasi ya kushinda zawadi kemkem kwenye draw za kila wiki. It's the best. Kutoka kwa familia yetu hadi yako. Asante kwa kutukaribisha nyumbani kwenyu. StarTimes, furahia maisha kidijitali. Kumangogene ndonera jo toro bwathira ndeterandira mama ntuko yothe nyantokaira mwathani nari mbere bundirambie kwendia sabuni ndetora ndakoroga mutongi jomwe ani nkoroga sabuni nyingi muno muntu wa KFC yagosa nontu twaina karum kanini muno gantaka atwirire muntu au nibwambagiria ndambereria tent imwe ya 50 sita na kaketa wakazibo aranda umere ni araja muntu akeza bure nikiwezera ngogene icharuko ngoge kwana yaruko lakini nigufida antu baba ingi human resource you are doing things right the first time you do them. Ndizo twina na bara tu support akuma primary mwaka university. Kagitene kaka twina na over 8,000. Ana nkurukiye mwana. 8,000. Ngirimu. Ekuru ito baguraira matangi. Gitezi njachi on the china stima. Toka make sure mugo ito class 8 on the and right. Kuthia special needs education it's a calling. Ukagwa mwana ora na kwenda attention na bwirite kumenyerwa. Secondary ndathoma otabare bange nkine etikiria ati niyo ntena wathe no tunenkurutha bure antu bare bange baruthaga kana geta uyu ya ithato twathoma manta kusumbi merere toro bateri ko nyancho bintu kocio ayari makena gankwire kwirutaniri gantu kamana wawira wene akwaya gancuru ndang'ang'anire mwanka ndekira ruji ndara mutundijo munene mono ndokerera ndathira jwe piro nerokere ende na amwe na bunde menya kore na umbani nyumeni na ndeja na report ngera kwa cancer free saire nilitwa makena kanyanga ipa nikamwambia DJ achilia wimbo makena nilimba inya star 812 star 976 hash wekira baba wetu jasikiza tune yeku baba wetu uria uriguru rito ria kuria thurwe onene bwaku broeja wendi bwaku brothitha gwa nthiguru ota uria buthitha gwa iguru twena ruebe kurebia gutung'ana turekere meje yetu ota uria turekagira baria batuyagia ugatuikia magerione ende tuonoke kuma kiri uria mui ni kwithirwo nene inya na ukumio ni biaku Kenya na Kenya. Amen. inya star 812 star 976 hash wekira baba wetu jasikiza tune yeku Ngukugwa togeni oringi kiri nteto chetu cheruthe mwingi chokera na nteto nkuruki spika wa mbunge ya kaunti ya Tharaka Nithi ni atumiritie gutezanirwa kwa giti kia mutongeria wa bare akai na munini wawe na giti kia mukanukia wa bare akai na munini wawe bobone nyuma ya mukari umwe wa kaunti ugweta kote akiwa kiama kia TSP kiria kianenkeri utongeria bwa bare anini giti kubatarani untu kinyakio kiri mwaburine jwa Kenya Kwanza iria noyo iri na utongeria bwa baria baingi mbunge neu TSP banenkerwe utongeria bubo mweri jwa 10 mwaka muthiru mbunge izi ni chokete atumiria kurekana na ikaro biao mwanka nderia michara yao igachokwa ara yari au kabere Samuel Gashima na Rugonoru. Indeni ya gikaro kia MCA ba kaunti ya Tharaka Nithi muchi wa kathwana ara bajeti ya mugana wa shiringi bilioni 6 kathanta imwe ikurukitwe nyuma ya kuthomwa imukaririgiti wa kamiti ya kigina Muriithi Gaturo uranwawe MCA wa wadi ya Karingani. 6.1 billion out of which 3.7 billion is meant for recurrent while 2.3 billion has been earmarked for development initiatives
with these allocations, the development budget represents about 38% of the overall budget. Amwe na ugu baingi ba MCA iba kuri na manto matako bakenagia kiri budget yenu muno nyuma ya kimancha kinene kiambia chia budget ira ikutumika kagitaka kurea kuruta wira ira chia bangiritwe itigere ntugo inkai mwanka wa thirikari ukinyamuthia. From the ones that we come from, we have so many challenges that need to be addressed. This house passed a budget of 1.5 billion to be implemented. By the third quarter, we have done about 28.8%, Mr. Speaker. So what does that tell you? It tells you that what we intended to do by the third quarter either was not done or is work in progress, or that work has been done but the contractors or the suppliers of the goods and services in this county, Mr. Speaker, have not been paid. Toyota Assembly tukumba ku allocate 6.3 billion area yombete kwegwa ekiuma kule national government area keki yetu ya 4.3 na twena keki eno yengi yetu tugaga nitunenga conditional grants ya milioni 800 na twena ambia cienge cia ira tugwitekia tuketherania gotini milioni 400 mugembia ino cionthe igacha ni cia 6.3 billion iria tomba kwegwa tukicie gaira na sectors. Kirirwaria rungi speaker wa Ekaroeku John Babu na thomerete MC Bababarwa ira itumitwe kuma kiringwatanironi ya biama ya Kenya Kwanza ira iteyaniritie itibia mutongori wa Barabakai na munini wake amwe na Mugaigi Nthoni wa Barabakai na munini wake birabia perwe MCA bakiama gya TSP mweri wa yiri mwankoju ringana na barua eno ira yandikitwe nyuma ya kuuria ukuru kuma kirimweja ni mataro kirithirikari Justin Muturi ikiutha tena watho kuigwa kuri na rutere rwa Bakai baumite kiamani kia murengo urauri wathanini. It has come to my attention that the members of the County Assembly in Tharaka Nithi belong to the same coalition. They have gone ahead and established a majority and minority parties, which is contrary to the provisions cited above. The creation of a necessary position also resorts to wastage of taxpayers' money and payment of allowances and other benefits that these positions attract. Indi untubobo ibongerete ururu MC Baba Tabo Jacob Muremindeke Lucy Muthoni Purity Wanjana Nefat Ntwiga bokwaga marupurupu maite biraba tunyetwe warira MC Bonthe Kenya ngima baigitwe bakithetanu ntubako nyithirwa michara inkiama ya kuraithiria michara ya rutiwera bamwingi SRC kuma chiringi ngiri 140 batigwa na chiringi ngiri 145 gaki Bobo bwa michara ibotemete MCA Baba County ya Tharaka Nithi bainga gikaro kiago imthi ukurukira rwaria ruraruretetwe imutongoria wa baraba ingi uranwa we MCA wa wadi ya Mukothima Nyaga Marengo bakenda thirikari ibachokirie michara arayari bapegwe mbia chiothi na mbere kiri wadi Tacho World Development Fund na gikaro kia MCA gipejagwe mbia imwe kwa imwe kuma kiri thirikari nene kiutha tena kagita ka araba pejagwe mbia no bichia governor. Mr. Speaker, that the County Assembly is the republic of the national government. And when we view salaries in terms of percentage, it means because the MP is paid a certain percentage of the president's salary, it should also replicate to the assemblies, whereby now MCA should be paid a salary that will be amounting to 49% of the governor's salary. But currently we are paid 15%, others are getting 13%, something which is very low. It is even against the Bureau of Rights for any person to slash your salary. Because the last assembly started with 144 and went up, but now we are at 86. Mr. Speaker, the MCS are the bearers and the solvers of all the village problems. Even if I'm paid $1 million, Mr. Speaker, it goes directly to the people. Because we are the network. We are the network with the voters. Every other time they are with you, they are on the neck. So, Mr. Speaker, the higher also the remuneration is done, the better for us. Nkiripotera Wero TV kuma gichigo bunge ya Chukaigamba Ng'ombe mbita wa Samuel Gaishma. Nabo akariba igamba Ng'ombe ni bakuromba minister wokaria bwandene Professor Kithure Kindiki kubathurana kuma kirigisigo kia Chuka igamba Ng'ombe bakiuga jara maingi rutererwa Chukani rwake ruonaga mawega ja thirikari bariuga bonande barenda kwewa gisigo kia Obonka kinya kwethirwa ni kia ward jire kenda bona mubunge uria ukomba kuthikira mathina jao. Paul Kabethiga tutariririe nkuruki.
Kariba wandie gamba ng'ombe barabo ugite kuringanirwa na mugongo wa chuko ntubu bwithiritwe bubenyeretie wakagita arahaba ugite kinya baithiritwe batayanirite wakagita kimaendeleo bagatura bakira wabandaga marigo kawa guntu kwa mayani tiboni tonga bareyega irio bya mikarango na thani ciangira cirirua na gitunguru baingi batikomba kugura ikinyamara kira kirinterino taragwatio twantu bakawa tukaringana iwa twantu bakawa na mayani na ndigo lakini okaya kwithira aga twina mathina maingi muno ndeleo gwe barabara ukethira na gaitiri nderi na ara igwa kapetirwe taga kathwana riu raithiria igo municipality lakini ukaraitha wona tagichagi neka na ara chuka no ntuku kwa amberie mbele gukwena maendeleo maingi muno no ntugwe barabara ukethira no kwena barabara nyingi na gwe gwira wirire nyingi na kanino na ntoba ire thukua na ntoba na areguru na itigo gatigwa especially ana wewe antokinya bachuka bapegwa wira cia kuyaga na gabwa bwegamba ng'ombe bakethira batikwenda kuya na no ntiko mwathu kamuno ntu tutulire tuli maya meru tugita itonga na tio tulinkia antu begamba ng'ombe bationa anti-balance wali motivo kwenda ukara na tika kwena tawoti ya Tharaka nako na gamba ng'ombe ende niyo nomburie tunengero constituency yetu twithurire kagetu taya mere kuma ntonye manga thosi amberie mianga 60 sinji twawata uru itwambetie kumamero ni menti na igembe generally gita kwa mero gitu ari combine be twathuranwa gutiga ntu tuonaga bakiwa wana kinya thoko ya Kathwana ni achokire nyuma bakiringithanagia na thoko ira chingire gichigo mbunge ya Chuka Gamba ng'ombe aruti ba wira pondo kegwa kabegurukite guku batiga kwimana gwa guku kwirani tabula thirikari yendaga na bula mutongoria ndabacoka guku bonde bakamama Kathwana nginya business ciamba gukura na ntuba Tharaka bakaumba kwigwa bagitethekaga na nginya Tharaka Nithi county ya Sau arende baugite kiure kinene gya kinyamara kibagitano na gutwika ichigo mbunge mwanya nikingo bomba gukinyirwa maendeleo na Nkuruki kugwa bena mujumbe wao kubathatagira mbunge Nkuruki kana ne gamba ng'ombe na buna aligana na buna nkinya kilometers buna likavite kilometers nyingi nginya ntu babariku kuma twa mikua mikoi kucoke tugururu ndiguru nene muno kuringana kilometers ciayo na niyo ndiona ni mabatie kubewa constituency baduragirwa munyumbe wao nikenda ntu bonde baomba gukinyirwa ni unduma muchua tutigana muchua baturite kuria meru na cio turobothithi ukebutheri kuguto gairo tu mwana wetu tunengero constitution yetu recruitment kiro twethagia chuga indi ana betu bonde batura michie uti undu bomba utetheka nuntu nei no kwina ing'ang'i ituchogwe wetu kwenda koromba karumurano kabisa na tukapegwa kinya constituency tukatwe na MP atu tutetagira kinya na parliament kenda no ntunwa kwa kimenya asasa mathina maga igamba ng'ombe itenganisho na ntu bamayani na ntu bakawa imwimba orora turirwe ruani ujumbe mwekuru konteni ya Tharaka Nithi Mheshimiwa Susan Ngwa Mwindu ari arwaro kuringirwe iguru no akugintogia murangi ni imo cia ntongore kumanterino se Chuka ini kiria karia baba igamba ng'ombe no anke na Ntheri Nkoroni muka tutena nsamba ingeta Susan goko Tharaka Nithi county boka boteka tukathikiria Susan na tukamuthingata na tukimwira maono metu na tau bokiboteka anate kwa turinganirwe ni atetere gamba ng'ombe regwa rere constituency by itself ntiga kwendia Tharaka ibu tukumusupport yu na niyo ndi nyumya Susan ubwo ugira watwika tutinengero constitution yetu tugachoka Tharaka nara turinganirwe twetigere tuchoke nara nuntu tugatwa twebanyerie muno tuturite twebanyerie mirere Susan kumusupport nuntu na aririo kweri kabisa nuntu tuturite twebanyerie nuntu kwetu tabanyerie gutire garu teriringa yayo nuntu kuona no mutongoria na kuwa teria kumugwata kwata maoni maumbaru na kaba kinya tukairwa Tharaka kenda keki ya Tharaka yonde ikiarerua ukegwa na tio turiara babu baburaga Susan Mwindu baina interest ciao cia ukarira babange otabundandi ya kuweta nkiripotera Uru TV kuma Tharaka Gamba ng'ombe Beto wa Paul Gwakabithe ni kuma kirirugono ru ni otukuona kanya kangi ga kunogoka ugeta kuraja cokerete na Nteto Nkuruki.
Ama hapo. Leta driving license. Ala. Gari ina makosa bwana. Naona hii gari ina makosa. Haina makosa kabisa. Ala. Na yeye ni muziki gani wewe hapo? Hapo meza bodi kidogo kidogo. Oya kidogo tena. Hapo. Tunaulizaje? Ni station gani hapa bana? Tunataka kuuliza ni station gani bwana? Angalia mumbavu. Unajua nafikiria tunampeleka kwa station na tunataka kujua ni station gani. Weru FM. Umundune ijaweruni. Umubango jo muri micero gutu kunyera ukarinde umaririte kwa kundu twa kuthomithia mantu jara mero jore bi Trended matunda ja grade 5 ite season ya matunda so za off season fruit the off season fruit nteringa kawandi grono ntofo kumare ndamberia kure makawa gutemu akanyajo mu tagura mu machine cia kwake gutetheria muremi machine cia mbeca inkai compare ke machine ira chimpota kinya kuma nthiguru inge cia ome ora tuigagua Ivory Coast Switzerland ikuthithia chocolate Belgium Meru tubui kwethera itwe tukuthithia chocolate ira njega Burundi guru yonde muyuthi no itengo yiko muyuthi nombe gwita ngugeje itinegana no kuthia bono kwambiria ndade nyoge kaira na kabuyo re utakwa kiazi totia kuga ote ngugeire ondade na ngugeire o na ndikuthira guku kuona ndiona na mirimo ndiona na rukuru na gintu giaku ya karakithiri no gwire itwe ndambiria na kuota eka thai murungu na ndarimete no ntimpombete gukinya eka kenda lakini kambite tenkiara magia ngugi twire rugendo rwaku rwa kurima kiembe gikiega ira o iro rukaga para kumenya tarakara nyombe mburi ibati kwithero ekariata tigirire nyombe yaguru pula mburi tagathie nya hapa ni down strawberry kwina na twitaga split na kwina je twitaga rana ya split ithagwa ina miri mingi kwa gwenda gwemo karana ketho gweka ni twanda wa tutatu thoko ya makuyu na kuthithia variation kuya ruru ina nitrogen nyingi muno ni ukuona fertilizer kuromba murungu ngari murungu akwa nguku ngokwera ndeke mwisho kome ngokwera ndeke mwisho ne kauma ng'ondu yume ng'ombe ndeke mwisho murungu ngari ro murombete no weka umariku ugakorokirwa ndene Wero TV kiri mubango jo muri micharuruku Nandi no wikire ntumirie kuya muchemanio kiatho kana ntubwa gitumio kwenda bukinyira mwingi amona ntumiri cia mathiko kiri kameme ka Weru FM 96.4 ntuko chionde na chiringi 15 akio kiugo ntumirie ku no urete studio cha Weru FM kirogine Meru mbere ya thaa 11 chiogoro ntuko chionde kana oringe na mbeji 0700 117026 no gatetheka ntumirije kathoma gwa themo chiogoro ontuko ni bwega no ntubagwite na mbere gutugwata mbaru ni batwe Weru bwaku atugukinyirie ntumwe kwari okwende kinya Weru FM 96.4 rumuri rwa Ameru Ngechokera na nteto nkuruki kamiti yegie ngwataniro ya urumwe mbungene ya Senate nibekite muchemanio na mwandiki munene wa miunda iguru ria nkuchanio iria chithiritwe igikujirwa mwankene jwa Meru na Tharaka bamwe babaria bagukari muchemanio neju ni amwe na seneta wa kaunti ya Tharaka Nithi Mwenda Gataya amwe na kariba mwe baria baumete kiriruri jorwa Mutharaka Anthony Kathenya na nteto yegie nkuruki Kamiti ya bunge ya Seneti ya ngwataniro na urumwe itongeretwo ni Senator Marsabit Mohamed Chute Muthinyomde nithirwe kithithia gikaro na mwandiki munene kiri ministry ya migunda Nixon Koril gitumi kinene kia mucemanio jo iria ari gucere Weru kiri mpatho nene iria ithiritulo ya migunda
mwakani wa Tharaka na kaunti ya Meru. Ino ikijaga nyuma ya kariba ntoroni ntere ino kunengana petition mbele ya kamiti ino kiri mamwe mamendekithia makariba bakiri petition ino ya kariba Tharaka baraba ombire kwithira bakingatwa migundani ino mwaka wa 1997 ni thirikari nene kumba kwithira bagicoka migundani ino na bamba kwithira bakilewa ino ikiumanagia na maitie maria baombire kwithira bakithithirwa mendekithie mama mali mamwe mamendekithie maingi kiri petition ino kuringana na mwandikiji munene kiri ministry ino Nixon Korir ministry ni amigunda hamwe na ile ya wekaria ni thiti na mbere na walaniria na kariba ntere ino kiri gutigera thinene kuthirwa na kariba bantere ino ni bakuona title deeds. Honorable Chair, in response to the measures taken to resolve land ownership dispute in Torori, Turima, Murinda, Gakurundi, Nkondi location, we wish to state the following. The process of land education entails continuous interactions with the communities, activities such as demarcation, survey, hearing, determination of dispute cannot proceed where affected communities are not in agreement. Our ministry, in collaboration with the Ministry of Interior, will continue to engage local leaders and residents of the area with a view of building consensus in order to have the land registered and bring to end conflict and resurgence of dispute. Senator wa kaunti ya Tharaka Nithi Mwendagataya ule no mwaka miti ino akendaga kumenya niki gitumkwame akeno yonde itukite thirikari tumbite kuthiria thina ino akirithigete kwino bataru munene bwa karibantere ino kunekera title deeds amone thirikari gutigira kwino kiri ntere ino. This dispute, PS, I don't know it is between who and who, because you cannot tell me where you live, somebody disputing that place, and the bone of contention is land ownership. It's not about anything else. I don't know whether the government doesn't have the mechanism to make sure that there is peace. Because if we are able to handle bandits, we are able to handle Al-Shabaab. What is this that the government cannot do to make sure that people are settled? We need peace. We need to develop. People need to get titles and maybe get services for their people. We cannot have this thing prosecuted for the last 60 years down the line. We are talking of the same thing. Akariba makumantere no ja Tharaka balaba ombire kwithira baikinya kamitini ino nibele ithitire no kiao kumena emigambi ya thirikari ati kariba ntere bakamba kwithira bakinenkero title deeds amwana ogune baurite thirikari gutigire kwino kiri katikati ka bande ino jiri ile bande ya Tharaka Nithi na bande ya kaunti ya Meru. Na inkuromba kamiti inu nio ya seneti na randi ba tabadhari iba tuigirwe romba retu nuntu bakuthikiria na bauga twibabitirie wou bauga twibabitirie ibakarenthi nuntu bauga rijimu irankuru utire cia tuthikagiria katuge nuntu gukuyo tongoria burabu na kujari antu itukuromba gukurukira seneta gwetu tukantu bau bagatutekeresera mantu metu na antu betu bakeigwa bena thiri ngucokia ngatho ni tontu ona nginya kuga aria mena taito itari ciao tugacoka andu magacokerua makapewa taito nikenda makorwe ona magitethia thiini wa project ira igakorwa Tharaka. Tharaka ni cokerwe mina ya were ya thucirwe Masabini ni ni ngwanthirite mianga 30 ntemunda nuntikunda aturaga na ndinite ngarigara ona tinio ninga kulibara kinya batathia batavia kuria ka kulima na inkoromba saindi ya Meru County menya baigwa bena muthuro ogi okomana itokomane twaranirie na tuthikanirie na ituraithirwe na nteto cietu itigakinyo bara cia kinyo ria ringi amwana ukamiti ino nombile kwithirwa ekereithia ati kwa makuyu kethirwa kwina musemanio gatiga kariba Tharaka kariba kaunti ya Meru amwana ministry mwanya ya thirikari kenda kwariria thina ino. The issue in front of us, Chair, is an issue that has a dispute that needs to be sorted, and it's a dispute that that Ministry of Lands cannot sort if the warring communities or the dispute of the boundary and the community has not been settled. That we need to bring both the county commissioners from both the areas. We need the petitioners and the petitioners from Meru and from Tharaka Nithi to sit together. We need the senator and the leadership from the area to sit together and sort out their pending issues. If those issues are sorted, then it will be easier for us to go to the ground and do adjudication. Kuma muji munene Nairobi, Mbita Anthony, Rangi wa Kathenya.
MC wa kuorotwa rungu rwa kiama kia Abbas Mwenda Kirinya na ugite kamiti ugima mbungeni akaunti ya Meru ni bati kuthuja rwangi rugima akaunti ne uniontu kuri na mantu jategwe kwa werune bobone kumania na mateta ja mwingi magita kwa magita tawagi bwandawa ndene ya masibitari amwe na Kinyatu ngatiriba kung'ana onde obisi iyangabana ethiritwe kirikithia ni bagitite bwa kung'ana kwerekania rwangi ruru rwa utungata. Kevin Kimathi katumenyithie. Onde ministry ya ugima mwiri akaunti ni Ameru Rumeri Mathina Kathomba mwanka Kinyakire arigitani riure ni MC wa kolotwa mbungeni akaunti ya Ameru Kirinya Mwenda na kuria thirikari na burusu kuna ministry ye rungura thirikari akaunti ya Ameru ni ontobura itita buru botiagirite iki kunindi tuthiria gintu kiwitwa auditing ya healthcare system wetu Ameru ikariatea nonto koibonya bakwire bari service ine bata replaced kuibo babutire ngwe bata replaced koibonya bayuketie leave tia standing leave bata thithirwa in kind of replacement so igwithira we na a lot of pressure ke bara already by ke service so there is a lot of urgency need ekudithia auditing ya health sector yetu Ameru machivitari tumenye department mwanya specialist bana baikuo in deficit ya bana tu nabo kenda nyara tukuthithia budgeting cycles yetu tuka budget tu nabo akirine na itumikia we kunyilia ministry yusunku no buruke nyamara Kinyakire kinjilite ashe mature ne masibitari ne rekana na arigitani Bible. I'm speaking about the public hospital ndiko ariria manto private hospital ni ndiraria manto public hospitals ondo icho mumiru akugitwa ugoti aka fund na weta naro kethira number 1 itho utindawa kana wethira utindawa still renge specialist urabati gutreat utiwe because they are not enough so kintu kira tubati kwa priority mbere ni ugima bo mwiri bo antu betu ba Meru because nyamu chonko wa your health is your wealth kana ugima bo kubo mwiri ibo tonga number 1 bo boku arerende ukethira batu ebira tukwambe nyinge ni kunywa chai kwanto barabara office-ine kintu kiwitwa catering na hospitality ikyo ngavana kwa priority ki number 1 atia health sector mkulu Kirinya na uritia ngavana wa Meru Faith Kawira Mwangaza kureka kwiwatia mpatho cio bele burukire kuguna karibambe utigania West na arekirinya umite ya buria kukwirikana ntereo iu ke otwaro gavana na barabara antu bambe they are very hardworking umenye bongo bakaomba kuirimira bakaomba guturi into biotho kone na baombe kuona mbecha so in a nutshell kankuira governor wetu Meru uno ntuntumbo access ni ankuire mantu yake thiro tero ankuire through media ankuire tafadhali ina mambeo antu betu bakare thina na excuse etikirinya Mwenda au ukosoa ina mambeo na ya kuumba kwa address to thina tu teething problems tu kidogo governor wetu unte na thina ni na nya watu ikathate uwe kuina mambeo iko watuma tukarenthi na uwe ndirede mbita tukarenthi na uwe strictly twariria mathina ya mbeu kethira kuterwo nontu ndonere antu bakitheta bakiwa uwe wire akuina mambeo nontu Kirinya na kurwa nambo na uwe unteru ya uwe ngavana angukosoa kenda thirikari yumba kuithira kithithakia mantu yara mwananchi wengwa akugunika directly. Nkiripotera Weru TV mbeta wa Kevin Kimathi. Hau ni twakinyira mutheto anteto chetu cheru themwe ugeta kuraja nikenda withiro gikenera mibango ndene ya Weru TV wona charunga mathaa 3:30 ngachokera na iji na inge nkuruki mbeta Maureen Kinya mwana neto Mathithio ni Purity Richard.